Assalamu alaikum, hurmatli telesiyerciler. Millet telekanalının efirinde haberler vakti. Studiyada men Alime Kaybulaeva çalışam. Ve biz son kediselerinin tanış etemiz. Milletler, ara münasebetler ve surgun etilgen gражданlar işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Заур Смирнов istifaga çıkmak için ariza yazdı. Çet el işler nazirliginin vekili Mariya Zakharova Millet telekanalına ziyaret etti. O çet el jurnalistleri ile video kopırını teşkil etmek teklifine kol tuttu. Koreys kasabasında nasıl keskin meseleler olğanını Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'e seslendirdiler. Soçi'de 19. Umumdünya Yaşlar ve Studentler Festivali açıldı. 180 memleketten 30 binden ziyade yigit ve kız geldi. Bu ve diğer malumat bizim yayınımızda. Milletler, ara münasebetler ve surgun etilgen gражданlar işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Заур Смирнов Kırım Cumhuriyet Yolbaşçısının talabı boyunca istifaga çıkmak için ariza yazdı. Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov Smirnov'nun işini semeresiz dep saya. Bu haqda region yolbaşçısı Sergey Aksyonov ictimai ağlarda o sayfasında yazdı. Заур Смирнов 1999 seneden 2013 senegece Yalta şehir şurasının milletler, ara işler ve migrasiya boyunca idarenin müdiri vazifesinde çalıştı. 2014 senenin aprel ayından beri Kırım Cumhuriyet Milletler, ara münasebetler ve surgun etilgen gражданlar işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi edi. Gençler Festivalinin iştirakçileri Kırım ile tanış olalar. Soçi'de 19. Umumdünya Yaşlar ve Studentler Festivali açıldı. 180 memleketten 30 binden ziyade yigit ve kız geldiler. Olar tecrübeyle paylaşmağa ve Rusiyanın medeniyetiyle tanış olmağa niyet edeler. Musafirlerini emde Akyar şehri karşılay, o çetel gражданları ziyaret etmeye istegen şehirler cedvelinde birinci yerini ala. Frankensteinlı Batискate öz duygularını tutup olamay, Karadeniz'ge daldı. Festivalinin iştirakçısı soğuk suvdan korkmadı, o aksine suv ona yanı güç berdi. I feel refreshed. Я освежился, чувствую себя севастопольцем. 4 kontinentten 38 memleket. Çoxusular Kırım'a birinci sefer keldiler. Ekskursiyalar, master-klasslar ve Kırım'da yaşayan halklarının tarihi ile tanışıv. Birinciden olar Xersono-Stavrichskiy muzeyini ziyaret ettiler. Musafirlerge Akyar şehrinin resmi ile kapikler bağışlandı. Oh, you say Krim. Krim. It's easy for me, Krim. İngiltereli James Work Rus tilinde birinci sözlerini öğreni. O Newcastle şehrinden geldi. Kırım'da ilk kere buluna. Yarımada manzaralarının dülberliği ve musafirperverliği onu şaşırttı. Everything is so... Здесь все по-другому, это замечательное место, здесь удивительные люди, они очень дружелюбные. Yamori adlı interaktif treme ve Kırım kuş uçkan yükseklikinin 60 saniye devamında adlı interaktif proyeksiyalar. Yarımadamızını festivalde 100'ge yakın iştirakçı takdim etti. Эта задача была поддержать нашу делегацию, крымскую молодежь, которая сюда приехала. Но я считаю, что ребята приехали заряженные на результат, им интересно. Они ходят, делятся впечатлениями со своими сверстниками. Ну, то есть, вот режим народной дипломатии, который они активно продвигают. Festival bu dünya yaşlar topluluklarını birleştirilgen meydan. Her gün Soçi'de 70'ge yakın çeşit meydançıklar çalışacak. Umumdünya Festivali Oktyabr'ın 22'sine kadar devam edecek. Ayşe Şulakova, Millet için. Çetel İşler Nazirliginin vekili Mariya Zakharova Millet telekanalını ziyaret etti. Bundan evvel Cumhuriyet Matbuat Merkezde o yerli jurnalistler için konferansiya geçirdi. Ne için Rusya'nın en belli diplomatlarından biri Yarmadan'ı bu kadar beğengen aktam ne biti kilevkamızda. Мы вещаем 2 года всего. Мы являемся национальным каналом. Millet telekanalının reberligi ve hadimlerinin daveti ile içki işler nazirliginin resmi vekili Mariya Zakharova Kırım Tatar televizyesinde bulundu. Ekskursiya devamında o haberler ve jadi studiyalarını, muharririyet bölüklerini ve Vatan Sedası radyosunu bakıp çıktı. Tesuratlarım pek güzel, hususan yaş kolektif kuvandırdı dep kaydetti diplomat. Приятно поразило все, что я сегодня увидела, потому что новейшая студия, хорошее оборудование. Все лица телеканала, они действительно очень молодые. Вот это и здорово, и потому что он начинает жить, мне кажется, вместе и с корреспондентами, и с сотрудниками. Они получили не что-то готовое, они сами создают, при этом сами взрослеют в профессиональном плане.
И мне кажется, это очень интересно. Мария Захарова эмде кайдеттики Кырымга ойерли әле давет эткене ве ярымаданы бегенгені себебинден келе. Ичтимаи ағларда оның сайфлерінде әр вақыт ярымаданын фоторесемлері ерлештірілі. Дипломат этираф еттеки Кырымның диққатқа лайық ерлері арасында оны Зиядеже Воронцов сарайы ареті қалдырды. Я была в Воронцовском дворце. Я не могу сказать, что это любимое место, но я была потрясена. У меня просто один из любимых, я не могу сказать, что цветков, но растений — это глициния. И там вот эти вот заросли глицинии, море, сам дворец, который построен, я даже не могу сказать, это какое-то соединение стилей, и парк. Я вообще люблю все, что связано с садом. Мне это мне очень нравится. Тап сентябрьнын башында Миллет телеканалының журналистлері Мария Захаровға уникаль лейха тевсие еткені делер. О четел журналистлер ве жемейтчилер еле телекөпүр кечірмекні информацион қамачавны бозмаға имкан берілуіні назарда тута. Яны Кырымны өз көзінен көрмек мүмкін олажақ. Бұл ғайеге ички ишлер назирлегінің векели қол тұтты. Лейха исе энди азырланылар. Это была инициатива именно вашего телеканала провести телемост с зарубежной аудиторией, с зарубежными журналистами. Мы готовы оказать содействие. И вот сегодня как раз оговаривали о том, как это могло бы быть. Конечно, понимаю, что будут и сложности, и трудности, но дорогу осилит идущий, поэтому вот это одна из форм коммуникации, возможности доведения информации непосредственно от людей на месте. Ички ишлер назирлегінің векили телеканалының реберлеги ве хадимлері Лейханның инжелеклеріні музакере еттелер ве оны амелге кечірмеге азырлар. Мария Захарова эмин четел сакинлер еле суббет ачық олажақ. Энвер Аблезис, Алишер Алимов, Миллет Ичун. Ақерда яңы паралар тақдым етілді. Яңы паралар үшін тимсалер интернет-рейбер уфкет шатында сечілді. Енді ақчаларда Херсон Ставрический веб атқан кемелерге абиде тасвир етілді. Экспертлер айталар ки яңы банкноталар памуқтан япылған полимер кағытта басылды. Бұл себептен олар чоқча қоланыла білежеклер. Ади инсанларының эллеріне купюра бұл сененің декабрь айында етежек. Это предмет особой гордости, когда такая огромная страна из такого количества значимых для нашей истории символов выбирает именно Севастополь, а в Севастополе считают обязательным выбрать Херсонес с его самым знаковым памятником. Это предмет особой гордости. Шымды исе дүнияда юз берген эсас хаберлер Ильяс Анабибулаев таныш етежек. Интернетте Русиялы ресам акционист Петр Павленскийнің фоторесімі пейда олды. О ресімде Френкистан банкының янған бинасы огынде тура. Бұл ресім өз Твиттер аккаунтында нешір еткен хуланыжы айта ки Павленский базар РТЦ күні саба саат 4-те бинаны яқты. Ве бұндан сон полислер или апске алынды. Бұндан ошаған ресімлеріні Сара Константин нешір етті. О білдірді ки өз акциясы или ресам дүния инхилабінің янғыныны артыра. Ве бұл Одиссенің видеосыны ерлештірмеге вады етті. Банкта ресамға қаршы шикает етілгеніні ақта айттылар. Акционист ресам Петр Павленский өз хавғажа акцияларыны иле белі. Эмек назерлігі сентябрь айында Русияде ең кереклі зенатларыны белгіледі. Малюматқа көре сонки вақыт мойындес технологлар талап етілі. Боле тенденциялар эмек базарына мемлекетінің иқтисади инкишафы моделі денешежегі ақта малюмат ташы деп саялар идаре. Хайт етілі ки 2014 сенегеже сатыжылар ве менеджерлер кереклі еді. Энді исе иқтисади технолог санай инкишаф йөнелішлеріні ала білі. Бұндан ғайры сентябрьде эвелкі кыбы персонал ве ишчилер кереклі. Москваның Мещанский районының махкемесі телеграм мессенджеріне пара жазасыны тайынледі. Бұл ФСБге малюмат еткен рет етуілінен бағылы деп тариф етті махкеменің матбуат кетібі Юлия Бочарова. Пара жазасы 800.000 рубленің тешкіл етті. Президенттің матбуат кетібі Дмитрий Песков білдіргеніне көре мессенджеріні блок етмек ақта шымдылық сөз үрсетілмей. Мессенджеріне тесісшісі Павел Дуров өз невбетінде бұл ішнен оғырашажақ. Адлейджелеріні топла башлады. Сентябрь сонында Дуров білдірді ки ФСБ телеграмға қаршы протокол тызды. Президенттің интернет бойынша меслиатчысы Герман Клименко хайт етті ки Дуров эрте кеч акимиет или ишбірлікке çalışмақ керек.
Москва, Америка Кошма Штатларына суаль бере, не үчүн кемер алларда Сурияде ve Иракта арбичелерге кетмеге рухсет берелер. Буны чет эл ишлер назирлигинин yolбашчысы Сергей Лавров Умумдунья ишлер ve студентлер фестивалинин панель сессиясында билдирди. О тариф этти ки Русия, Америка Кошма Штатлары ve Иордания Суриянын женуби гарбында дислокация зонасында яратмак аңлашты. Лавровдун сөзлерине көрө шымды Москва Вашингтондан не үчүн бойле аллар пейда олганын сурай. Мухаммед Зикиряев, Миллет үчүн. Доллар курсы сентябрьнің башындан илксефер 57 рубледен уджус олды, аврода 25 капыкке уджузлады. Валютаның фияты 62 рубле 59 капыкны тешкіл етті. Экспертлер четел пара уджузлағаны яқарлыққа фиятлар көтерілгені иле бағылы деп саялар. Бізақ межет сәкелерден сорадық. Олар валюта базарындаки фиятларнен меракланалар ма? Ве параларны долларға чеврелер ма, яда yok ма? Лично, как я, пенсионерка, меня этот курс не волнует. Ну а те, кто уже взял в эти деньги в долларах, конечно, для них очень тяжело. Я веду предпринимательскую деятельность, и поэтому привязан непосредственно вот к переменам, которые в росте могут быть, либо в минусе. Моя жизнь не касается курса доллара, поэтому я этим не интересуюсь. Бывают периоды, когда, наоборот, летом он поднимается, а зимой опускается, поэтому зимой чаще всего скупляют его, чтобы потом летом поменять на рубли или гривни. Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек Корейск қасабасының сәкенлері иле көрішті территория абаданлаштыруы yollar ве спорт салон құрыжылығы, мезарлық ве жәми үшін топрақ дамарталары айрылуы мәселелері музакер етілді. Тәфсилатлар бізімне ветікелев қамызда. Yollar не вақыт дамир етлежек. Бұ ерлі сәкенлер акимет векілеріне берген бірінші суал олды. Эрол Харакчиев Оз қасабасындаки yollarның вазиеті иле хошнут. Чүнки енді арабаны да сықша тамир етмек керек ола. Вес поселок не асфальтирован. Желательно было бы это все сделать. На все вопросы ответили. Хорошо, что приехали. Грамотно все сказали. Я думаю, что народ доволен. Территория абаданлаштырылуы спорт салонының құрыжылығы да сәкенлерні ратсызлай. Шымды тек мұнабу бала мейданы ве кичкене футбол мейданы бар. Сәкенлер умут етелер ки келечекте бұ ерде Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекнің бір мескен ерде спортзал адлы лейхасы бойынша спорт салоны құрылacak. Спортзал обычно строится под тренера. Чтобы тренер был, да, то есть чтобы понятно было какое направление единоборств, там борьба, бокс. Вот, конечно же, лучше совмещать. Совмещать чтобы... ползала это, ползала да, как обычно они делают. Ну, есть и тренеры, у нас здесь на Самоде только несколько тренеров живет. Поэтому единственное... У вас же здесь Айдараха, да? Да, это основное. Айдараха по боксу. И по борьбе у нас были желающие, но из-за того, что не было мест, мы там в Каризе выделяли там какие-то старые там клубики, но все было нестабильно, не постоянно. Самота микрорайонның сәкенлері әмде жәме құрыжылығыны беклейлер. Территория әнді айрылды. Тек топрақны ресмилештірмек ве құрыжылық ішлерге пара тапмақ қалды. Есть земельный участок под строительство джами. Для этого участка его, содействие административного ресурса до оформления его, а также изыскание средств на реализацию проекта самого строительства джами. Бойле шахси көршувлер Қырым сәкенлерінің меселелеріні аңламаға ветес жет чезмеге ярдым әте. Алиме Кайбулаева, Сан Зивадинов, Миллет үчүн. Қырымда еңгіл араба ве автобус чатышты нәтижеде екі инсан зарар көрділер. Йол нақли қазасы Туневын Ақшам Ахмеджет кефе yolunda yüz берді. Четел машинаның айдавжысы арабаны идаре етіп оламады ве қаршы yolға шығып автобусқа келіп орды. Қазада четел машинаның айдавжысы ве янында отырған адам зарар көрділер. Да бір қаза Сувуксала, яни Грушевка вескі Қырым арасында yüz берді. Мында Деоланус фура иле чатышты. Четел машинаның 25 яшлы айдавжысы да арабаны идаре етіп олмағаны себебінден юк машинасына келіп орды. Енгіл машинада болынған айдавжы ве да бір yolcu зарар көрділер. Ялтада Москвадан келген эйет иле Коршув кечті шер мемуриетінде медени күтлеве мерасимлер кечірлігі музакер етілді. Оларның бірісі Ялта мевсімлері адлы фестиваль. Лейха кечірілген эсас ер оларақ бір қач мевзуи зоналарға бөлінген елі бойына құланмақ тевсе етіле. Бұл кинематограф, музыкаль, гуль ве театраль зоналар. Бір сыра мақсус лейхалар да тевсе етіле.
Чифтлер парады урумлар гемиде келуінің реконструкциясы. Крымская роза адлы гуллер фестивалі вемейва фигуралары фестивалі. Қырымға дүния жебелі итальян тенқытшысы Лука Марони келді. Оның мақсады Руселі шарап азырлануы иле таныш олмақтыр. Мұсафыр юзым бақчаларына бақып шықты ве Қырымда юзымжилік алып барлуының хусусиетлеріне окренді. Қырым юзым бақчаларына зиярет шарап азырлану сасында мұнасебетлер инкешафында муим адын сайла. Кележекте бұл Авропа базарына чықмаға ве Руселі шарапларының халықара фестивалерде ве конкурсларда тақдым етмеге имкан бере. Крым – это колыбель мирового виноделия. И, конечно, местный продукт обязательно должен быть на рынке. О крымском вине нужно говорить больше, чтобы люди знали о нем. Здесь есть очень интересные экземпляры. Филиппиналы продюсер ве Travel Life мечмуасының мұхбирі Кевин Лапенья ватанына қайтты. Ярмадада о Қырым сәкенлері иле чоқтан чоқ көршу кечірді. Әмде Ярмаданың дүлбер ерлеріні көріп етіштірді. Крым превзошел все мои ожидания. Я даже не представлял, насколько он красив. Но главная причина, по которой я хочу вернуться сюда, это даже не природа, а гостеприимные крымчане. По приезду я напишу, что искажается реальная картина о Крыме. Как о месте какой-то агрессии, ведь все не так. Пока, Крым! Қырым пайтақтында еврейская эстетика адлы китап тағдым әтілді еврей мудрость, пронесенная сквозь века адлы лейха 10 елдан берлі чалышам. Нешір умум Қырым Ехудей конгрессінің рейсі Ян Эпштейнның тыршувлары иле дерч олында. Тедбірде дини Ехудей жемиетлерінің векілері Москвадан келген шерифлі мұсафірлер векутлеви мәлімат васталарының векілері болындылар. Бөле китаплар миллетнің медениетіні сақлап қалмаға ве оның кележек несілге теслим етмеге ярдым етет деп қайдетелер тәшкілетчілар. Сегодня будет выпускается еще одна книга, очень важна для культуры и для еврейского народа. Это очень важно. Я приехал в Севастополь сюда, потому что я считаю, что кроме религии, культура еврейская, она очень-очень важна. Дорт матч девамында 16 гол урылды. Қырым футбол бірлігі премьер-лигасының 8-ші туры гүзел нәтижелі олды. Фаворитлер турнир таблода озгерлеріні пекіттілер, вера қыплеріні еңділер. Ялталы Рубин Ақердан келген мұсафірлер иле ойында 1-5 эсап иле мақлубиетлікке оқырады. Чемпионат лидерлері Евпатория футбол клубы евлерінде кефелі кафа тақымыны дарма-дарғын еттілер. Оларға дорт топ урылды ве ичбір жевап олмады. Молодежная қасабасында кечкен ойын пек кергін олды. Тепличниклер керішлі океанны зорнен еңділер. Чемпионатның яңы штракчысы Бақчы Сарайлы Қызылташ Оз мейданында ТСК Таврия тақымыны қабул етті. Роман Вайнаровскийның тербиесіні алғанлар Оз бірінші таймларында ең гүзел нәтижелерден біріні көстерділер. Ама ойының соңына же бойле ойын тарзыны сақлап оламадылар. Ойын 1-4 эсап иле екуленді. Шымдылық бұл эпсі мәлімат саат 21:30-да есе кележе хаберлер информацион программасының Нариман Тарсинова иле қачырманыз. Евлеріңіз ердайым хаберлер келсін, көршмек үзіре, сақлықнен қалыңыз.